بله جارێکە نەدەما خۆش ببینەرین هێژەما گوە دەسەری سعاتە دندا ئەمێ دوو مژارێن سەرەکە بگرن دەست و ji bo vê yekêjiyek bi taybetî piştî gefên ku li ser Şingalê û tevgereka li derdora Şingalê carekê din metirsiya li ser civakan êzdî civaka Kurda êzdî zêdetir bûye yek ev û ya duyemîn jî ji bo ku metirsiyeke mîna ya 2014 bi serê civaka meya êzdiya li Şingalê de ji bo bi serê civaka gelê Kurdanê vê carê misyon û rola serekiya dikeve li ser milê partiyên siyasiyên Kurd bi çi awayî û têkildarê vê yekê xebatên ku ji aliyê Kongre Netewîya Kurdistanê ya kenekê ve têne meşandin bi çi awayî em ê di vê saetê de van her du mijaran weke rojava serekiya ku derketiye pêş biriya mêvanên xwe yên hêja bûye bînerên hêjara par ve bikin lê ew jî piştî vê navberê. Berîbînerên hêja di beşa destpêkê ya vê saetê de me got em ê bi taybetî piştî ew gefên ku têkildarê rewşa civaka me êzdî derketin holê me xwest destpêkê em balê bikişînin li ser vê yekê û li aliyeke din jî ew heye vegera koçberên Efrînê yan ji bo warê xwe heye lê di nava Efrînê de yek ji daliyê bawerî de civaka ku herî zêde ji mara wan hinek ji êzdîne êzdîn me yên li Efrînê ne û ev yek bi çi awayî were meşandin gelo rewşa civaka êzdiya li nava Efrînê bi çi awayî bû niha bi çi rengî û me tirsên li ser vê yekê çi ne em ê vê yekê jî ji Silêman Cehfer hevserokê Yekîtiya Êzdiyan ya Efrînê pirs bikin şevata xweş be we Silêman tu bi xêr hatî شب باش سرچوبان هەوا Silêman tu hem xelkê Efrînê û hem jî ji civaka me ya êzdiya li Efrînê yani ev dibes dema kom gelek pirsan ji te bikin hem têkildarê Efrînê hem jî têkildarê ol û baweriyan û me tirsên li ser bi taybetî ol û baweriyan ku em bijin li nava Sûriyeyê em ji wê yekê dest pê bikin niha di van demên dawiyê de careke din gefxwarineke zêde ya li ser navinda civaka me ya êzdiya Şingalê tê kirin ne tenê ji bo Şingalê ji bo awayeke giştî gefxwarinek li ser civaka me ya êzdî tê kirin li gorî we sedema vê yekeya sereke çi ye gelo metirsiyên 2014yan yên fermana heftê û sêmî li ser civaka me ya êzdî hûn ji wê yekê dibînin ku careke din civaka me ya êzdî rûbirûyê wê yekê dibe yan ji tê heştin بله دست به اسلام ورش تو تماشاوان داره سبب ji me ji دبی نه دم هم گفه گتی سر ازدیان و با امن فرمان تین سر ازدیان نه ویدامینه بسده سالا ام راسته با یعنی فرمان امتین وک امن جواب ازدی بله براستی نه یعنی از وقت کسی که ازدی یعنی من از نفس بوری امن دیروک ما لهن هن خواندن ما نویس مثلا دیروک هبون اي انسان كان فكر دیروکه یه بالا خوب ده هن دما اسكندر مقدوني حياني في كليه فرمان يعني هبون برو روسي فرمان تين ازدي عجب قالوا بروسي ما نزوني حياني سالون نودي بروشتنا كده تبا ريبر اوبورا قوتنا كي كري قوون كرد ون كردي راسنا قو هجر خدينا كإزدي جهولي روبن دمك برزو كردي روبن كرد جهولي روبن بروسي وي ورم خونكر يعني تشاو كرد كرام جارا كردنا تنكرن ديكشان باوريكي دمك هجن هو از كردك إزدي هجر بما مسلمان دمك برزو از زمان خواب بیرکم از حرتش خواب بیرکم از نچارم برگو یعنی نچارم از روی پنج جارا ببیسم آذان بعربی ببیسم قرآن بعربی بخونم هدی کردیتی منی و ضعیف بده بخواد نه خود ضعیف به نوی من هر و کردیت خوش بیرکن دمک فرات چه یعنی امن ما بس توصلوک چه بو دمک نها نكون كردو قربكن يكجار ويتشاو بكن هيلك قركنا سبي ويقربكن يعني تشاو قركنا سبي وباشك كردا ويقربكن وقت باش دن هب باش هذا قركرن باشي ايجل سر من سر اولو اسلاماتي بونه بله هيدنا وان شبكن يعني دولته بيش هو دولته التركيه بس كمثال ديشم وبام بريف دنا راستا هيلي اول بريف دنا راستا
اللي مرة نكو أنا بريفدنا أنا بريومة تنا بريومة إنسانيتي بريومة مروفتي بريومة بس بقول أنا بريومة وبزمانج نتو أنا بريومة أجبروه يعني فا وقت ما قلت فا كومجتني سري إزديون يا دوية ده حزوري چهار بو لهونا دوي بو نها مترسي هاي وقت قلت ده سبيك قلت مترسي حتى في كلي هي قفل هندنا خورن نو يعني من كولندا ابراهيم كولندا هوغا فيدون دا يعني هذا ازي تماشون اجور برسكن ما تشي شي هوغا فيدون شنقوله هي تشد خوزاج ما راسها دولتك حق حرق يسونا كي دولته خو باريزا بس تي دولته خو باريزا نسر اساسي ما في من سر قركنا من نها قركنا نها تشد خوزا تركيا براسين برجورا يعني سر اكرنا موجوديه تركيا ميثاق ملي البيشيه يعني مجبوره في ميثاق ملي خال بخال بيك بينا يكشوا خالات دبيتشا دبي سنين تركيا باشور جبهرة سبيد كحيان كركوك الناف ده ولايات موصل وحلب دماغ هوا يعني ابن خطا قالنج ايه دولة تركيا افا هدرا زرامبي ونبلنا يعني هر يكتي سر اقتدار سر كرسيه مجبوره بهول بدا في خاله هنا يعني هنا ممكن امن مترك في سيلوري ببا هنا كونا كيلومتر كبا لامكان بيجن في بوكي اعتراف كن جونا اردوغان ده فيديويه يعني مساحتهم مزبرن يبقى بيكو يعني بقر كرني بكم كجان بدر خاصني بقول كرني شبو بين موافقين ايه فو دولة نوم تهويفيرو اريكري فو دولة ناد بشم نا برجورات بيم حتى دوغر كنا عفرينه ثاني بيستو دولة عرب مشاركن بشدارن يمكن نتيب بشدارن بس جبرو دماغ تركيا قفل بعد خورني العفرينه ام وقت دستا كوري درفا بون بيستو دلنا ما مش دولة شقوا دولة عرب يك وقت ما تشوندا وزارة ايه درفا ايه خارجية ما تشوندن ما تقول فا تركيا دخوزا قفل العفرين عفرين جي برشاق سوريا سوريا جي جريدا كومكور عربية يعني دماغ وقت ايرش تيسر عفرين تيسر سوريا قشتي فور كرمكن ور بلا دنگ خراكن بيش تركيا بسكن باور که یکی برسم نداره دماغ ايش دبن چه کی بشدار مشارك ما دام كون بيدن كده ما كونش بشدار نشريك هالفري دماغ فرا وقتا عفري وقت دوغر كرن ديسا عيني روجا دس بكري من سينور درباس كرن ديسا يوكي نامك دويه ما حتى حكومات الشامل ما راكر ما جرى شان ما جوا ترجع دس إيرشكر كرم كوا ورد سينور باس سينوري نابر عفرين ونابين رجاوا وباكر بيوست تبارزه تو دولتي تبار أم جردوا في دولتنا ما تجور خد دولتنا قطعون ديا أو جي بيجناو دماغ سوري جي يعني يعني هون بيجن شقا هفكارية كزيادة يا جشتيها بش بربيك أنا بقصو نها مثلا بين شنغول ورسال شنغولي براسي شنغول بشتي أمين فو بيرجع الهولة شيء بيولدر دوري فو أمين قرتيجاه إيجا داعش ده مدرسيكم مثلا هي نها روجانا تيكلي ما بشنغولي رهنا هيدنا كتنا مدرسيك دبي يعني بري اگر برنگه کی امن گشتی هتا ما بس نها امتنه حال خانه يعني عالم گیزانه اگر نجوی وقتا ده هزار چهار اگر نجیه پکی بود اسپیکه بروسی چنگال چوبو يعني مدي ساعتين خلال اشتي 10 ساعات و 3 ساعات ولا هنجين ايه بقيش كونتور تشويش شنغولي جريلين هباجيتشون يا باجيتشون وداري كوريدور فاكرن لا دربازبو بروسا بير بدرو جريلو گشنه كوريدور فاكرن وملاتو اري هناك شهيد كدن زاروك جيو امن جنا هدستان لي براني خو رزگار کرن تشتيدي مرا يعني برا كي من وكي بيكانوك يعني حتى و كوريدور فاكرني حتى هن بيش مركب برا يعني دافي خدانا روجافا بله تبينا من اسود من البربو اجبروي نها بيوستا نها بن حتى دو وكي جيفينك شيبو
من و عشير شنگوله شو مش خواستم بالا بکشن رو سر بیاد دبين ام بيوستا دس خود دست يفدكن بيك دلي بيرحي ام كون بشي فا او بسكن يعني شنگول نوم شنگول او ما ايش تجربتنا تدخل دوستنا قبل سر سر تشوفه تتشجمت خوزه ام ديالوج ام شراك جرب بينن بس بحجتي فوالا دور عرض ما بي ام فيش قبول ناكل معنیش بو قرکرنه ولی اره تتب ها يعني طبيعي ارمان از وگر ارمان جاخا و پیک آنی او امین پیک آنینا و بیساق ملی جوه خاطرش حتى کرکوک ببه الا اللهم عزيز امين شه اگر و خالب به گردن من تركي بجشتي بجردن شبه وقت سورك عجر شبه و خال الربا هدر نكون در باسكت بله نه هوا سلیمان وکی وجهانی زمان چند روزن به تایبتی هم پشت داخلین حکام فیدان جاری کردن لدردورا شنگالی جی تفجره کیه تفجره کیه کو هیا کو مثلا بجن دادی بجه کرنال اشکرانده هنه که هسنه کو جاری کردن لدردورا شنگالی بجن یا بنوید کله هنه یعنی چند نوچین بیاویش در کردن به تایبت دو دما کو او جوینا کو پیگ جهات هم وان آگاهیان تکلداری شنگالی دی بهیسن هسته که بچاوی بواره چی بو يعني ام بجن دناوات جواكا ما ازديال الروجاوا ده جبو في كي قد تكليك وبهبره تشي بو جلامي تشي بكن تشاوا بكن ام تشوان بشنغاليره بكمن دانو ستاندران بيوستا جبو وك 2014 لنيد فيم تشي بكن يعني تكليك بياوي شي بو يعني تكليمه بوك مكتب اجنب روجانا حر حفتاكي الا جاره ما يفضل تكليو تشيدكن يعني هم بجن على ميري خاصني باش اري وهم تفري بري خسرجي هم تفقلي شنقولي دوست ما شنقولي هنا يعني مروف مش شنقول هنا بروجانا او المدرسي يعني سربنا امشي دريمش الجمونه ديمك في دمي يعني نا هف دم نا وقت دم بريه امين دور امين حفتي دو فرمان تاني دسي اسمه ليه دسي عباسي كان تيرو خول مخسته أمويين تروحوا المدن هولاكو تيمور لانغ يعني كسيجا الشنغول دربوز بي تنا ليه كونغجيان هو قوسامين كونغجي شيبون تكسي وكي داعش نكر يعني تيمور لانغ هولاكو هو تقعد قد أفون شبر يعني نباشن ليه وكي وون نكر يعني ها من تجارة هقوسا من داغر كر هاتن كسي كشكي 6 سال 7 سال تجاوز نكر يعني هذا لسه برم قوتي اسيد سوبرك دوبارم تماشفنا هجره يعني ده 2016 از كورك من جم شهيدي ما مزن زكي شنقولي هبو ده ماس كتبه هودي ويني كاغات كفيتون دست ابو كاغات دنيري ودوغري يعني سوني كي وقت مستوي اصل زكي شنقولي بو عمري خوي دريج تشيو دراده دادگری مگو چه گو آشتر بخونم بالا خدا نزارم ناوی جنانا کچکان نزارم گو هوا پینجی و دکه چگن هوا ای 6 و 7 و 8 سالی بن تجاوز ده جیان خود دست دانه کسی ور نکریه آسر به اساسه نه از هم برابر ویش از مینا که دوینم بری امن وقتا گف لمت خورنه شهر با کرده که ایرشی رجاوا بکن هنگسا دنگ دشاندن ویدیو دشاندن دگو ازدی نوفات شمانه کنی الشنگال پیک بونه امی سری ازدی عفری امی پیک بینن و دمه و گروپک جن هاتنا جمع من دسته کار دروا گووا محرجنا که هناك آقا هند به جهر مکرسینگ خو اگر بو خدای و که نک دربازی وربون گواه چطور درباز بن بري دست خوي قريش دقن جاني ما أمي جيران خود أمي داوي بكن أمي خو بكشن دماغ چيا يعني وهو فيتيه كناكو دست داعش هاتي كرن يعني تيبيرا ما حرتشي حر إنساني كي أجبروه نهاب روستي مدرسي هيا وهست ماجي يعني سدي سد من سر شنقولي من درت كباز بلند زربي أساسي يعني لازم شا ازبم كم جا شنقولي وهي دوباره نبا جبرجو يعني نماك ربار ابو بريد دمك شانت جو هدنا ابو فرمان نين سري ازدي خير فرمانين جبرجو ازدي بنا بشتا خانه تشيبو ازدي نه هنا انسان هنا
من شاگرد ربر آبوا ازدیا دپارزن پشتوان سکنن هدنا مدرسی جوه هویج نما راست یعنی هند بهشون دالی جواکی تا جواکی ازدی ما خبری خستن کردیم یعنی خستم هیا مینا 2014 او ازدی که بلاور نبینن و ده هر روشده و ازدی هم لکردستان هم جل دروی ولات و بکاربن زوی کتیا خورد بکن او با که گشتی به کردان ره یعنی به جواکا کرد ره کرد و کردستانی ره و بکاربن خواب پاریزن لی ایرو جهر تکیلداری ویه که جبوچ مخواستن بالا بکشین سر ایرو تکیلداری ویه که هفسرو که دم پارتی تونجار باکر هانجی د جوینا کما پارتیا خو له مجلس ترکیه ده جاره کدن قالافیه ککر گوت دوی ام گفین کل سر جواکا ما شنگال ازدی تکرن و که جریزی نبینه یعنی مترسی هيا جبر وی که مخواست اس وی که ام هنه که به هفره نقاش بکن بطایبتی اف یک پشتی اف گفانه در کتنه دناوا جواکا ما ازدی ده روشه که بچاوی دایا آوا کرن و هم وقتی وی که جیم گوتنین وگرا خلق ما عفرینش بو عفرینی هيا جبو عفرینیان وگر هر تم وگر الواری خوش لی به طایبت جبو جواکا ما ازدیا کو ددمین در باز بویده جنوانین پیروز همه هاتن خرا کرن آوا هنوان همه هاتن هلوه شاندن یعنی اف یک وی چواب با ازدین مین العفرینی به طایبت وی چواب کاربن خوش بو وی که هم حاضر بکن هم خوری خستن بکن و هم جیم وان پلان لسر خوا جهولی راک نه وقتی دم ترکیه دربازی هایی یا ارتش ترکیه دربازی عفرین بیه آواهی یکمی در عفرین در روخاندن آواهی ها نافن دامه یکتی ها ازدی عفرینی بو یکمین عین دماغ گروپک چونه پیکری کاوا هزنکار روخاندن عینی و دم گروپ دیج برنگه که دزی نافن دا یکتی ازدی سوریه ازدی عفرین روخاندن خیره دماغ هوا یعنی دورد خویا کر دمی و ارتشا دخوازه ایزدیال هر دره قرب که نه وقتی درباز بیه تک ایسانک دفع آویتنه هن نوکرجی یک سر بین جامع الكويتي شونی گرتن دیمک آرمانجا و من ارتشا ایرش کری قرکنه ایزدیانه ایدیجی چقا مزارگاه یعنی دورا 19 مزارگاه ایزدیا روخاندن نه بس روخاندن پیک هتن دکوران 5 متر 10 متر دکوران هنا قد گوشه دگو هوا چتانه چتا سوری نه پی زیرا دگر نه الپی تشن دگری زیرا بهاتر و بدنختر دگرین دیروکا کردا دگرین برگو دیروکا کردا جمع ازدیا و شرطیه دماغ چت کرن دخواست بلکه ام تشی واد فتشتی امین شونوار امین تشی ببینن بلکه وشرن و شرط چت کنم جبرگو دماغ پیش ده چپ کن و عینی وقت تقلیدی تشی سخته و دونی بین تخنه و درا به هوا ای ترکانه معنی که انه به جوار ترکان نه جوار کردا و براستی پیش ساله که عفریات دوگر کرن دو صحابه لالمانیا بون دگو جیرانه ما ترکانه دبین عفرین او ترکانه نه او کردانه اجبر به تشتیگن ها امکان بیشن نه فقر عفرین هی به فقر لی تشتیگه فقر عفرین وچبه و ایزاتی هین خورتر بکه هم کرداتی هم ایزاتیه اجبر گو یعنی هر ایزیک العفرینه نه بیا چه یعنی تکانی بیا وقت من شوقك زانبونه امن اشقى قدري عفريني تشيبو ازدي ولا مسلمان ها شوقك وحسكنيش اخو براستي يعني قلت لنا عربي هيا دبين رب ضارة نافعة يعني ممكن عملية شكل زرار بو في دل تبكى يعني امكشنا بلا امكش في احتراف كان يعني جرك زرار بنفس الخورة بريجو امكشنا وراك هيدنا ما كرديتو خو ما اوفيت ما حدش خو ما اوفيت ما هيدنا بعفرين روزين ابون بشتي في كوتشوريه براسي حر انسان كينها اگر فقر عفرين و بده هجرا بدستو بدراني خو و خب اخو خو فقرده و كولتورو خو بيشخه و زمان حرتش خوجي بيشخه جبرگو تج ناون جيمرا و ت ام بين وار نوار مرا اگر براستی فبر خدانا مرتبه در وکره الفي كوتشبريه طبي انا عفريني قشتي
نه یعنی انی کم 4 جورا کوچ بونه جواری خو بله demek اگر و کوچبریا و جرب درس بن که کنه به فرو هذا اگر عین جیان خو دست بده ورا سر شکرن هدنا کس جوار خو و برده یدیجی و بر خود نبود موته هم حفصل شابه افصال هناك الجزيرة دمك شجر هيش جفوا إسانا دمك روسيا كردتين ناس بكن وشجر في كوش بريدسا بيا بيبقى سببك وغيره براسي برجرا ما بخامد هندر خادم ما تقول عجب عفرين يوكي يواس كاندرون ببا لكن نجفي بر خدون يبو ويببا دمك تسا بري أكرانوا أزوا چوك مسني عفريني شهيد و ايغان هذا چپر ده مدني و عسكري زوان سپاست کم اتشافون يكي ماشت کم خير بر خدانا و خير و خونه شهيدا ام بغير عفرين خو بله هوا سلیمان ها شقد دما مجبو باشد اسپیک وقتان دیدی بر به داوی و دچه لی 1-2% جز جواب بکم یک به تایبتی مگوت یا گفک لسر ناوندا بجین یا کو جواک ما ازی دماتی گوتن شنگال و که خال هری سرکه و لسر شنگال رشی گله گفتن خوارن ارید با کابج بو شنگالی بله دیارکو جارا کدن مینا 2014 پلانا که قریش یا لسر جواک ما هیا دوی چارچوبه ده پیاما و همش بوم ازدین ل روجاوای کردستانی و هم یعنی لباشوری کردستان او بگشتی ازدیان چیه؟ یعنی بانگ برگیا ام برگیا ازدیان ام ازدیت خوب فکرن لی کردت خوب بیر مکر بله ام خوب کنیک نه دزمن دخوازه با یک بیاک هری که باشخه ما تیک ببا بس وقتی ما دست خوب کرده سیفده دشمن کنه وی کاری مسریمه نکنه وی کم کشیونی سریمه ممکنه هناك امن زرار بکه لی بگشتی وقتی دستی ما كذا دستی هفته پیم دا ملی ما گشتم ملی هفته امی بسر کفن چل دروا چلون در یدیجی بانگ من و ازدی ما ایل دیاسپورا تن زمانی خواب بیر مکن بری گاز زمانی خواب بیر مکن و اولو خوش بیر نکن براستین ها دشمن دخوازه بروش نتنع من حمود دولة أسكان بهم إيجاد خزا إذا قربك دجمنن شو عربن شو تركبن شو أوروبي بن جبرجو ما تجور قركني كسي نخوستيا ما تجور عادي خيك داغر نكريه فإنسان يجد خزا إزدي زمان خا وأول خوش بيربك هاو دجمنا ماش خابن ويكتي خام خورد بكن أبي بسركبون محقق سركتن أمايا بله اول سلیمان جعفر هفسرو که یکیتیا ایزیان یا عفرینیم هون میوانی ما بونم گله اسپاسیا و دیگه جبوان ارخاندن و جبوان گازین وش سپاس خوش بله بینرین هجما خواست ده بشا دسپی که ده به تایبت گفین کل سر جوا کامایا ازدی هی ام بالا بکشین سر ویا کیم جبر کو گله هشاریان تیجلداری ویا کی جید هاتن داین ده بشا دومین یا برنامه خود جه میوجاری حول بدن کو ده عالی یکیتیا نتویا کردان ده و به تایبتی مترسین لسر جوا کا کردی گشتیم و دسری ده شنگالی امی هنکی نقاش بکنش بو ویکجیم زینب مراد هفسروکا کنکی بمرا آمده یم هوا زینب شباتا خوش بم هوا زینب هوا سلیمان لگل ما بما هنکی بطایبت بحثا مترسیا گفین کل سر جوا کامیا ازدی یا شنگالی کر و بطایبتی گشتیم جوا کامیا ازدی لروجاوی کردستان اجبر کوی عفرینشی مینا یا شنگالی دوی چارچوبه ده ما از دست که جبر دست بکیم ها هون وان گف خوارنین لسر جواکا ما یا کرد بگشتی او تایبت یا شنگالی ازدیم هون چاوا دبینن چاوا دنرخینن او گلو الگوری و افتنی گوتنن یان جید بنده تشتک هیا بلي يعني طبيعي اف مسألة قفز بو شنغالي نه رجائيرو يا ام دبينين يعني ده 2014 دا پشتیوان هرشا پشتی کمکوژیه کو چاوا گلمه ازدیل شنگالی رزگار بون پشتیوی یعنی کارساتا مانزن کو بسر منطقه بگشتی ها تو تایبت گلمه ازدی الور چاوا جنوب جیانا کینو آوا بو سیستم خودانین کچو خورتن گلمه دناف خبات دانا د چپرن پاراستن دانا دناف
ريفابريه جيفاكي دنا يعني جاركي دي جيانكي نوجبو قالي مال ورهات افاكرن تبعي اف يعني دجمنين قالي ما والسريده اشكرا بيجين كدولتها تركيا يعني دسبيكي دا حتى رجع ايرو تشدا الي دسبيكي دا الي كرنا تتين داعش ودربازبونا وتشبو عراق تشبو سوريا او هيرشن سر كوباني وبشتل سر منطقه بقشتي بربلاف بون تبعي رولا كي سركها بود رجع ايرو دا از خازم بجم يعني مجاري اف قفن نهاي داوي اگر ام وصا تايبت بنرخينين ازو صاد بينم كو تركيا يعني بشتي اف اتفاق داوي نبرا حكومتها دمكي عند صلاة دمكي الدمشقي وقصد يعني ريفابري خسار بشتي بي اتفاقي بشتي كو مديت هندري بي اتفاقي حتى آستكي رولي تركيا البرچاو ناد قرتن هرچان تي قلتن كو اگر تركيا رازي نبو اف اتفاقات ندبو لمديد شوى مداخلة النف دولتي وهذا قال كرد براستي ودبلوماسية كردا تواهي الدنيا دا وكر كو براستي اف قناغ بشتا قناغ كتر وناف بيدي مني دا يعني تركيا حتى راديكي بروما أبر راستية كتبية عم ببينين نها دخوازة أبرول أو نكاري بول سوريا بجيب كات دخوازة نهال العراقية مسار كرد ما قالي ما ازديو كرد بقشتي العراق ده بيرولي بالرئيزي أم دقيقا لازم بي خطرية وبي مترسية دا براستي ببينين شما چونكي بلان أم دزانين يعني بلاني وايا ديروكي أنا ما قلت يا مسألات حلبة بقرا حتى دقرتا ولايتها موصل أو بياخد زانن إيجاد سربي أساسي لما مديت يكسر برتكا رايدار عراقي دا الهبري فاندا خيانية دا غات نشاندان چونكي تركيا بري نوكي إيرويا ومنطقيش يعني هرمي بقشتي ديشتا قناغكي نو وروشة كردات تايبات نوكي بريا يعني أفقو هارتين المازن فيدا من داوي كام دشوبينين هم ده أصل دبلوماسي ده هم ده أصل سياسي ده يعني جوهرتن ودنگ ودانا كي هي إيرو كرد أكتورك سركاء بنافان جوهرتنا كل هرمي تشيد با إجاج برهن ده يعني تشد دست تركيا ده ناهتنها غيري وتايبات بشخص وزير درفة هاكان فيدان تليفان داخويانية يعني فان قفا يعني فان تهديدا بكت از بینم راستا يعني از في چارچوبه ده بینم ل دهمان دمه ده معنای اونیه کو خطرینیه بله خطری هيا بله شخوا مترسيه مازن هنا ل ام چاوا بکارین هم بری وان مترسيه ده بسکنین بله شخوا جبروی کی ما پرسیروال زینب نه ایرود کومات جوینا پارتیا خود هفسرو که دم پارتی بریس تونجار باکر هانجی بال چاند سروی که او گوت دوی اف گوتن همه جریزه نین دیتن یعنی دبن وان گوتن ده تشتک هيا و دناوا چن روجین داوی دجی لدردورة شنغالي ولسر شنغالي تفجرك نجريزي هيا وحتى جدو تكلداري فيها كي جواكميا شنغالي نيزدي بعشرين هرمي رجفي ابون او خواستبون اف مترسين هي چون دكرم بهبره وان مترسين جهولي راكن ليه تشتكو از دخوازم جواب برز بكم اوا بريا كو ام بيجين كم كوجيه كي بفي اوي هم لسر شنغالي هم لسر جواكميا كورت بيكوره تشتكو بيوست ام هذا بكين شي نكو دما قومي ام شنو بيجين دبي ام رابن ام مسابقين راستا يعني نها بدا ما داوي مديت يعني شاوا بلانكي مازن أذكرن بيجن بلانكي نيف دولتي وهرمي وهندك هيزن يعني منطقة دا ناف دابون دجي رجافا بو دجي خسرية بو دجي قصد بو ليه اف بلان شاوا هات بوشكرن شاوا في بلانه دا يعني جي خو نگرت براستي برف پیش نشو حتى عاستك جيشت وسكني يبي برخداني كي مازن همش علي قلمين هندر رجافا همش علي قلمين دربة همش علي دبلوماسي اج علي سياسي ده لما اگر ام بخازين هم بري فان قفا وفان مترسية ده بسكنين تبي افكار بردوام با اف برخدانية قل بردوام با ومو آلين سياسية ده تبي ايدي روجا ابرويا وان مترسية ده براستية خواب ببينن يعني چونكي ابديتكو هركز دقوت هيرش وقاف نتليل سر روجافايا براستي چونك راستا روجافا وك سنبولكي وك يعني ارزشكي يعني اوكي نرخكي نتويي
جبو قالي كرد جدایی خو هيا معناه خوی مازن هيا براستيه كأبا ليه ده همان دمي ده هركز ديتكو هم حزب آلين سياسي هم كسايتي حتى روشنبير الكرد وغير كرد دوستن كردا ديتنكو اب خطري نتن لسر روجافايا بلكو تباهي كرد على قدر دكا لو ما مديت يعني ده همباري ويدا برتكن شاوا بعضن هات نشاندان از خوازن الفيرب بين دي بيجمكو خطريه كي مازن هيا وتبيا ام بحمان روحيات وبحمان هرس كوجبو روجاواي كردستاني وحتى روجا ايرو بردوامه تبيا في بردوامه برفرهتر ببه بله نه اول زینب وجی بالچان سر برخوردنی اکوهات مشاندن حتی بریا وی که گلک گوتن هاتن گوتن دگوتن اگر کم برخوردنی لروجاوی کردستانی به وی آوی نه هاتبان رابر کرن اوی لسنور سوریه دوت سنوردار ندما سنور روجاوا ده سنوردار ندما اوی در بازی باشور کردستانی و حتی حرمین دنجی بوبان هونش خودی همان فکرانن بلی بگومان يعني مسألة عم دبيجين بلانا كان مازن يعني في دولتي حرامي وسريدة عندك ولاتن حرامي دا تدانا طبيعي دي كسايتي روجاوا دا قالي كرد بقشتي هات بأرمانج قرتن وأف بلان لما دا سبيكي أخطنا خو من هوسا قلت قناغي ويه كي سركتين أبو نكاريبون تشي وكي تركيا تشكو وكي عندك هيزي دين كنا في بلاني دابون نکاری پلان خوب برافسر ببند چون مدید چاوا برخودانیه که هبو ده همان دمیده نهاد خوازن بی قناغده برگوزن بو آلی عراقی ده هم دبیجین شنگاله مخموره و حرم باشور بگشتی يعني اف راستيه که يعني اگر تشتكي بسربي آسته ده يعني نخواسته چه ببه طبيعي خود منطقه کی سنوردار نابه بجغرافيه کی يعني بعد نگاریه کی سنوردار نابه و بلاف ببه لو ما مترسي گشتی هيا يعني هون دبيجن او دسكفتين للروجاوي كردستان اگر كوكي هاتبان راكرن و جاري دسكفتين باشور دمترسي دبن او و اوج دبان پیش خو اوج راكربن بلي ونهاش بلان هيا يعني اف بلان بردوامه بله اول زينب نها اسفرم لسر برسين خوين اساسي يعني حتى نها ما دخواز بطيبتي مترسين هي هنا كي بور نقاش بكين لي یک جه سدمن سرکین کو وقت کود بجین یا میوان ما هجای ایشف کومتو کری میوان اتوماتو پیدا کری تبی کو قاس خباتن وش هنا تکلداری وی کی بون ها دنوا گوتن خود جوا گوت ل روجاوی کردستان برخوادانی که به هم په هم شروان هم جای گل درکت و ل در وجه برخوادانی به پشتوانی که پیروس او هجا خاطر نشان داد نه دنوا همو برخوادانی آدم جوا کما یک گوتن گوت او جیم یکتیا گل کرد دنوا گل ده پیک خاطیه پارتیین سیاسی شد وی یکتیا نتوی پیک بینه دوی چارچوبه ده زخته که چا دوی پارتیین سیاسیین کرد وره کرن کو حتی اف داخوازین کو جقادان درد که و اف بانکین کو جقادان درد که و پیک بینه يعني راستيك هي وأف راستيك قليمية يعني قالكي زندية قالكي أزادي خوازة قالكي گریدای آخ خویه گریدای چاند خویه گریدای همو نرخن خونه چه وک آخ وک جیان بحمو شکل کده جبر هنده دا گلی ما ایدی براستی اویوان روژا دا ما جیان کرو مدید ایدی ام دکارین بیجین گل شقام يعني ميدان ایدی سیاست خو فرض کد سر هر کسکی سر حزب آلین سیاسی سر كسايتيا سر بيشنگن جواكي سر روشنبيرا ايدي براستي اف قلخو اثبات كر كو يعني قريب از بيجن بي بلانا مازن اكو ام بيجن بلانا كي بمعنى كلمه بلانا كي مازن بول همبري روجافا همبري قالي كرد بگشتي چاوا بي سكني كاري بي بلانا دا بيش كاندن تواهي الدنيا دا دنگ بدد تبعي ويش اني سر زمان همون دري برخودان شروانه هم برخودان جوا کامل روجاوای کردستانه کالو پیرو زاروکا دا حتی روجا ایرو دا برخودان دانه از همو بونس وی سدمه دا کو ایدی اف تابلویت چه بید نها ارکو برپرساریتیه حرا مازن دکفت صار ملی حزب آلین سیاسی روشنبیر کسایتین کو خوب بشنگ جوا که کردی و کرد و کردواری دبینن ابر راستیه که لی مخابن از دخوازم الور تشتكي بيجم
يعني ام بحثي يكتينا تويي سياسي دكين يكتينا تويي قال امام مديد مجيان كر وما بتشاوي خادي لي يكتينا تويي سياسي كبريارك سياسي بيقرتن تبعي كارو خباتي برفرها بغات يجكرن لي حتى نها هن كار بيويستا ام بيناك بدين هر بشكل كردستان عندك حزب آلين سياسية هي مخابن يعني حتى رجائيرو عندك ناكوكي جيان دكان ليه ما ميناك الرجاغا بدين كو 26 نيسان إذا تشاوى أف كونفرانسا على الويستيك خستنا على الويستا نتويي چه باندورا كي هم سر جواك هم آلين سياسي وكر كو دسكفتين قليميل رجاغا كردستان دفي قناغي نودا بنغافا كي نو باويجا و أف كار ديسال سر تيكرن يعني ما دوغ بخوا داخويانين رئيسدار جنرال مظلوم عبدي ما بيست قلت كاري ما نها أركا من سركية أم تشاوى هيزن كردي ناف مالك كرد هيزن سياسيين كردي أم يك بخين يعني أبا بيوستيك جيانية نها دبو بي قناغي دا أم جيان دكين باش يدنش بهمان شكل باشور كردستان مخابن حتى نها عندك ناكوكين بتشوك هنا لخوش بختانه از دبیجن وان روجن داوی ام دبینی نبرا دو حزب سرکه وکی یکتین اجتماعی کردستان و پارتی دموکراتیک کردستان جبو پیکانینا حکومتك پشتی سالکی هالبجاردن سالکی زیدتر انها عندك نزیکایتی باش هنا اب بخوا باشه جبو رجالات كردستان يشبه همان شكل نزيكي صالك زيدتر جوركي اوضيكي تشكرينا وكي بيجن جوري هما هنجي نزيكي حفت حزب وآلين سياسيين رجالات كردستان الهف كومبينا والهف جبيانا ونهايش يعني دخازين كارن حفش بكن وما بخوا يعني ما بوريد سازيه كان كدا بروكسل دا جدينا كي برفره جبو تواهي اف حزب آلين سياسي دا شو كان دزاني نهار رجالات كردستان ايش تقونا غكينو ابا همو لازمه براستي بش اوان ناكوكين نفخوي دا بين چاره سرکرن کو ام بکارین هر چار آلی کردستان دا دسر یک موسسه آلی سیاسی ام دبیجین کو يعني كوم بكين وببين خدي بريارك السياسي جبو استراتيجية كي نتوي دما بيش شو كبراستي ايدي بيويستا جواكن يبدولتي دروجا ايرودا ايدي برسا كرد دنگ ودايا ايدي كرد جارك يدن ازدبيجم نا مجارك نا فايلك نا برسك يعني قضيك الفي جيفيني دا يعني مجلسي امني نتوي يعني كيكي اوروبا تنقاش كرن ايدي كرد بويا اكتورك بيا طرفك دوان نقاشا والفان دانوستاندنا كل سر أصل منطقة تيكرن وسر بي أساس دا ما بيوستي في يكريزي ويك دنجي هيا وما بينغافن جدام ديتن راستي يعني تايبت جبور جافاي كردستاني نزيكايتي حزب آلين سياسي چباشور چباكور دم بارتي مدي چاوا هاتن حزب آلين سياسيين باشور چاوا چون روجاوا چاوا هفكاريه كي هي اف بخوب راستي هي كده تبي قاليدا شخوال زينب جبر براكتيك ده عندك كارو خباتي ما بيستا شخوال زينب جبر فيك مخاص از جواب برز بكم نها د قاد نوا جواكي ده هر آلیه پارتیه که خواه سیاسی ہے کو نرینا ویا دشوپین انگام بجا آلیگری پارتیه که سیاسیه لید مجارا یکتیان نتوی ده دنوا گل ده ام بجین پرزیریکی نوان توننه یعنی ام بجین نقاشن لسر ویا که توننه و همو جواکا کرد مجارا یکتیان نتوی ده خودی همان هلوستیه آلیین سیاسی جو هنه که قالویه که هری داویه هفسروکی کجه که حوال جمال بایک جی ده پیام خوش مشا استراسبورگ دف یک آنی زمان ما بانگا گلی خواه بیست امی داخوازین وان پیک بین اجبوه که امی هین زیده تر خباتان بدن مشاندن نا دو وقتا که کو اتمسفره که بوی آوای هیده یعنی جواک هر کس لبنده کمبونین پارتیین سیاسیین کردی و یکرنا هلوسته که نتویده چما او یک زوترین دمی دنای پیک آنی چما جبو دمه که دریج بهشتن يعني نهاز بيجم نابي بدما كدريج بهشتن قالك ما يعني قالك هات هشتن يعني دما بيشيد بيجم اللي بيت صالة داوي عندك قارتن الاستراتيجي براستي دي برسا كردا تشيبية دا سبيكي دا دي الباكوري كردستاني بشتي بياما رزدار عبد الله أوجلان كو بصحفتي شباطي دا جبو چاره سريه كي آشتي جبو روشا كرد لباكوري كردستان وجبو تركيا بقشتي وتبعي بو منطقه بو هرمي همي وباندور خوهبه بشتي بي بينغاوي دا مديت عندك بينغاوين لزلز ما قلت مديت يا بشتي وما قلت او جفينا يك خستنا هالويستا نتوي
الروجافای کردستان دا اینها وان دانستاندن و ترافیکا دیپلماسی نابرا بشا چبو راگهاندن یعنی هر کسی که هم حزب و آلین سیاسی رایدارن باشور کردستان آنین سر زمان کو او پیشگیری دادن چاره سری پیواژوی دال باکور کردستانش به همو دمه ده پراکتیک مدید همان دمه ده جبو روجاوان ها بو روجالاتش کار تکرن براستی ایدی دم نمایه ام بیجین بنفسه کادرش یعنی من قلت نها افرز گرکن بچوکی ناف خویید هر بشکی ده بقناغن هوسا بلز بين شار سركرن إيدي دم ويا إيدي بحبر حمور رين نخارو ونقاشك جبو شار سرية قشتي ما كان كبانغوازي كر يعني دفي جبيني دا براستي بدما دس فكرنا يعني تندبونا إيش السر رجاوية كردستاني ما همو نري حزب آلين سياسي النراتية والأوروبا مغازي سازية كرندنا وكندري كان كذا جبينة كبرفرح او جبين راستي هدفي ويكو ام تشاوا بكاري بيتا جداي بحمو حزب آلي سياسي چار آلي كردستاني داج آلي سياسي دا ببين خودي يك هلويست يك دبلوماسي جبو بيشگيري بو قليما وبراستي اريني بو اف جبين دا انجامي في جبيني دا بريارك هاداين كو بزوترين وقت كونفرانسا كي جبو يكيتي نتوي قالي كرد بي ساسكرن وكار دس بجيبي دس بي بكات وبقلبي كونفرانس ده حتى في كونفرانس شيء بانغوازي هات كرن كود أصلي نيف دولتي ده كونفرانس كي نيف دولتي جبو سري برسا كرت بقشتي شو كراستيك هي روجافا ما قلت أجر ويش أني سر زمان أجر وان دسكتين من روجافا كردستاني ده نهاد بانا باراستن يعني خطريل سربا وخطريل سر دسكتين من باشوري شوي هبا وخطريه كي راست جبوبي بيواجوه كل باكوري كردستان تيمشاندن وهبا جبر هندي دا همو برسي كردشار آلي كردستاني دا تبعي إيرانيش دروليه قال ما روجالاتنها إيران روشكي تايبت جيان دكت جبوبي هندي چاره سريه كي قشتي جبو تواهي برسي كرد بيويستا لي اف بينغاوا دي كونفرانسا كي نف دولتي ببشدار بونا نونري كرد نوكو اتفاقيا سايكس بيكو انجي لوزاني ام حرتم دي بيجين كرد بيبار بون بيبار هاتن هشتن بماف هاتن هشتن لينها كرد اكتورا دكاري بخوان ينرايتي خو بك ديفان كونفرانس هذا كود استي نيف دولتي لي بريوي ما بيوستي بي بينغاوا استراتيجي وجياني هيكو ام تشاوا بكارين يكيتي نتوي على السياسيه دا بيتشكر بله ناول زينب يعني دوما جديدي بر بداوي ودچ اللي اسهما في برسي وصابكم نها خطرين كو حين مترسين كو بطيبتي الوزيا للرشطات نافين ادي جالي زاروكي كي لكولان فيجي تديتن تفهم كيرن او جبوي كيجي غوتني خو دبيجن يعني خطري كم مزن هيا دنگ دهولا شركه مزن جدور وته بهستن دو وقتا که به آوایده اگر کوان بجین جاره که دن وکه وگوت یعنی برجوندیم پارتیتی در بکوان پیش اف یک به طایبتی ده سالا 21 ده و به جواکا گلی کرد چه بده وندا کرن و که بشتر بردیلا وی که بده يعني براستي دي دم وين نمايا يعني من قلت كو اساسا نها قل خو فرض ذكر قل سياستها يكيتينا تويسر حركسة كي فرس كريا دفي قناغي دا ام ديدا جيان دكين يعني براستي حركسة كي حزبو آلين سياسي چه كسايتي چه كسا كي خوك بيشنگ في جواكي دا دبينه دا دركي دا تبيا قداري في حسي بكا في روحي بكا كو قالي كرد نهاد روجا ايرو دا براستي جيان دكا تو روج بروج ام دبينين هو برفش دچه لو باندور خوش هبو چل سر اصلا نف دولتي چه دا اصلا هندرینده جبو به هنده اوه ارکوبر پرسیاریتی که حرم مازن دخط سر هر کسی که ایو بلا فکر بلا ایدئولوژی بلا برجواندی عمو بدن آلیا که دانها برجواندی اساسی یا گلی ما پاراستنا آخا کردستانی پاراستنا گلی کرده جبو به هنده براستی ایدی او هر کس دور بکوه دوی خطه دا دوی مجاره دا يعني ايدي محكمه قلوي ومحكمه بكت يعني ايدي بيوس نكت ام بيجين ها ابنايه تسر خطا نتوي ها يدنايه تسر خطا ويقل محاسبه وبكت جبو به هندينا ها قناغ اوكو كاركي هفبار بيتا كرنو وايدي براستيه كي هي
مية از مازن متو بتشوكي يعني از بتشوك متو مازن يعني اعترف واعترف ايدي بيهفدو ام نكارين بينغاف دانين يعني اذا راستيك يعني مديت اف دنگ ودان حتى جبو باشور كردستاني يعني اف روش راستا روشك بايش بو رجافاي كردستاني دا مديت قلمة حتى رجا يروش قلمة فنابرية دا قلمة بالحصار دا وعندك اللي بلي بده حمان دمي دا جوشك تنون دري حتى تابكك كرد شيبيا كو ام تشاوا ام كارين في ارزشي في دستكفتيه في روحانتويه كو دروجافاي كردستاني دا هات يعني بسببها كو بيتا افا اكرن ما تشاوا باراستيه واب راستي ايدي مساله كان مساله حسيشنيه مساله تبيا ببراكتيك وبينغافن براكتيكي يعني اشكرا بين هافيتن وازباورم بدمك نزيك دا وكار بيكرن وجارك يدن از دبيجم تشكو اف قنا تي باري حتى قشتينا روجا ايرو دويدا ميدا صالا باردا شباتا باردا بانغوازي ريزدار اوجلاندا كو بي بانغوازي كرباشي شاندشاند بو اراي دارن باشوري كردستاني بو بروجاواي كردستاني حتى عندك آلين روجالاتيش يعني نهاي دي هوايا كي تشيبيا زمينيه كي هيا براستي مروف دكارة بزيترين وقت سر اساسي في زمينيه دا إذا بقينا أو بريارة سياسي كشبوية كتينة توي سياسي قال كل. بله ناول زينب جبركو هن راست بفي كاريفا جريداينا أركي واجي جلك جرانو زحمته جبر كي بلا برسك كم با وأس نيرينا وبجرم السرب مجاري نها وكا كونغرانا توي كورسانيا كنكي هن بهيبنا دمك كندا فيك بيكورا. يعني أمد هولداني داينا براستي أمبري بي روشك ووسا جرام ببلسر قلمال رجافاي كردستاني دا ما عندك آمادة كاري هبوك وشانديكي سرداني حزب آلين سياسي جبو باشور لي براستي حركس كتناف لبو تفقري دا وكتنا ناف بسبب سفر بريه دا جبو رجافاي كردستاني مش آلي دبلوماسي وحتى جالي دبلوماسي هندرين وكي دبلوماسي كردي جبلي دبلوماسي ناونتوي لي اف بريار هاتي قرتن وكارو خبات بو آماده كاري بو تيكرن ولدمك نزيك دا عم ببينين بينغافن السرفي اساسي دا بين هاويتن بله از بخوا وتبعي ابا نخزمتا ابا حمو از دخوازم داويه دا بيجن ابا حمو دبيتا جارانتورك جبو باراستنا قلمه ازديل شنغالي جبو باراستنا دسكفتين ما جبو رجافا جبو باشور جبو بي بيفاجوي كل اسطا باكور كردستاني دا تيمشان حتى جبو خلتي ما الرجالات كردستاني كونها ايران السرقو هارتني دايا وبمنا دسكفتين ما ظن جبو قلمه ومسوغر كرنا ما في قلمه دا د بی قناغه هستیار کو ابتدا درباز بله از بخوشی دوی باوری دمکو به روزی که اگر کو داخلیه که به وی آوای جالیه و در بکه کو پارتین سیاسی همو آمدنه کنگرا نتوی یا کردستان وی پیکوره دنوا جواکا کردی ده هسته که بچاوی وی پیکوره از بویه که پرمرق دکم و هیوی دیگه کو دمک نزده ام وکه نوچه که لازم ببهیسن و دیمنه وی که جیم ببینن او برای گشتر جی پار و بکن حوال زینب مراد هفسروکا کنه که تو بمره آماده بو بطایبت کلداری گرینگیا لدار خصنا کنگره نتوی او مترسین لسر دسکفتین گلی کرد و هبونا گلی کرد ما پرسین کو مراق دکر ما جواکر بو بجدار بونا و جبون الخاندنین و مگل گلی سپاسیا و دکر سپاس بو و سرکفتن جبو و بو تباهی گلی کرد بری بینرین هجام لورد گیجین داویا وی ساعتا خوش یا برنامه روجف و دبیجین حتی سبا جاری کردن بین پیش و ببینن دناوا خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار